Ovo je snimka u kojoj nastavnik sjedi direktno pred računalom u učionici od 40 kvadrata bez maske. Ovo je snimka, nastavnik sjedi direktno pred računalom u učionici od 40 kvadrata s dvostrukom pamučnom maskom. Ovo je snimka, nastavnik stoji ispred mikrofona, udaljenosti otprilike 1,5 metra, u učionici od 40 kvadrata bez maske. Ovo je snimka, nastavnik stoji otprilike 1,5 metra od mikrofona, dvostruka pamučna maska, učionica je od 40 kvadrata. Ovo je snimka, nastavnik stoji otprilike 3 metra udaljen od mikrofona, učionica je 40 kvadrata, bez maske. Ovo je snimka, nastavnik stoji otprilike 3 metra od mikrofona, učionica je 40 kvadrata, nastavnik ima dvostruku pamučnu masku.